Hi guys, welcome on this video. Ngizokungenipha season 3 weYoungins episode 3. So today usuku le ukuthi ijaji likhiphe isinqumo. UMahlatsi usakhona namanje usazama ukuthi apologize kumakhe. Uyamtshela ukuthi uyazi ma zonke lezi zinto bengizenza lezi bengizama ukuthi bengizenzela wena because bengithi ngifuna ukukusendela imali ukuthi uthole ukwazi izinto zala endlini njengokudla kanje. Lapho mawakhe uyazama ukumlungisa ijazi lela ligqokile uyamthungela ukuthi libe right, and then after sekhulumile uMahlatsi avela amhaka mawakhe akhale athi nje okay ngizolunga mntanami. And then ubaba kabuhle ngalawo positive uthi njengoba kunobufakazi obusha uzoshintsha yonke into, ungakhathazeki mntanami, ngeke leli cala leli linihle nizoba right. And then no-Amo ngapha uyazama ukuthi abamotivate abangani bakhe ukuthi lento into enzima esengingabhekana nayo empilweni yami, probably enzima kunayo yonke into esengingahlangabezana nayo. So guys, asibeni positive, sizoba right. Namhlanje ijaji izizokhipha isinqumo, asibeni nethemba ukuthi lizofavor thina, angeke siye ejele. Then senze voice note antu akamemeza sasamenza isikhathi ukuhamba sizoba late, and then siyabona bephuma and then they leave for court. At the breakfast esikoleni Alex is talking with umngane wakhe uBalisa ukuthi awuzwile namhlanje ukuthi oMahlatsi they are being sentenced for le crime le umlilo le. Ashuka njalo uBalisa uthi awu shame yazi ngiyabazwela ngiyabadabukela ngalento le eyenzakalayo lana. Then afika uSefako athi ke ahlale nabo etafuleni athi uzo pre-detention uBalisa qhubeka bahave those moments of them la abachulozelana khona. Alex athi aye kule pre-detention yenu ke mina ngizongena ke la ngiyahamba. Abashiye kanjalo ke bekhuluma bebhekene emehlweni ke lethulena ke hey bandla sithi nje uBalisa ukuthi nje Sefako bisexual hayi akasuki kwe. And then Khaya is listening to a voice note le bishero Amo like athi zabakhona ukubaqhuzela mbona ukuthi hawu shame ngathi kuyathanda ukulekisa kancane ebusweni qhamuka ubaba wakhe ambambatha amahlombe. We seeing the other side of ubaba kaKhaya la khona nje engaloku emthethisa khona engaloku emshaya khona, because kube kulo ubaba kaKhaya umdala ngabe nje umbhonyile kuyimanje. Then Balisa no Sefako again bakhuluma ngale app yakhe website, Balisa labe pay preview khona labe khokhisa khona abantu to show sexy things ngaye mzimba nyawo and anything else. Then enkantolo ijudge lifunda ama-rights and rules omthetho, lifundela the big 5 ngama-possibilities. Li-summarize i-case kahle kahle, uyasho ukuthi laba bachajile uqala umlilo, uqamba amanga, ucisha ufakazi. And then they have a mini break la khona we see big 5 ixolisa ku Mahlatsi, especially ubuhle ukuthi utestifyile no Khaya uyaxolisa ngale ndlela besikhuluma ngayo ukuthi umuntu kumele ayemele yena. And then athi Mahlatsi asikudinga ukuthi nixolise guys, because yimi ngenifaka enkingeni ngokuqala, yimi ufike nesitofu yini uma befuna ukwenza the sweets. Athi hey guys, iloya kabuhle came through for us, so asithembe ukuthi kuzolunga. Let's cheer up at a group hug, then they group hug, then they back again court. Ijaji liyafunda liyasho ukuthi lizobamukela lo bufakazi obusha obulethwe iloya. Then ukuze commotion ke uyeza ukuthi nje abaphathekile kahle abakatokolo bathi kanjani laba kumele babolele ejele, lezi ngane le kumele ziye ejele.
then lithi sizothatha i-break for an hour because funa ukucubungula kahle lo bufakazi. After i-hour lizobuya selibuya nesinqumo. Then uPalisa kwi-detention khuluma nesifako. Usifako uyambuza ukuthi uzizwa kanjani after lento eyenziwe uBanele. Achaza ukuthi we-happy kona ukuthi uBanele uboshiwe, kodwa futhi weseje ukuthi wengamiseli ukuthi amoshe impilo kaBanele kanje. Athi usifako ungaphathi kabi, engakusho nje mina ukuthi nje ngangifisa nombamba ngezandla uBanele le khona. Bame ngesandla shem mduduzi. Then ke sesibuyeleke ecourt sekuzophuma isinqumo, then liyafunda amacala astathiwe ijudge for the 3 suspects or accused. So siyasho ukuthi accused number 1 uzomthesa icala lokuthi for defeating the end of justice, and futhi ubathesa icala bobayi-3 lokuthi baphathe istofu esikoleni, into engavumelekile. Izoba-charge 5 years of suspension, aba-charge 200 hours we-community service. Ngemumva-ke baya-cherish, bajabula ukuthi ingane yami sizothola ubulungiswa madoda. And then after sesho ukuthi sizothola 200 hours e-community service, wathi nje kuncane lokho. Washo ukuthi ke le sentence ke ngeke bazi bayejele, awubona kwi-5 madoda ukuthi yakhuleka just a suspension, ukuthi kumele baphathe kahle nje for the next 5 years, and then benze le community service ya 200 hours. Then ke bathi ukuphumula madoda, bathi ukukhukhumula, bejabulela ukuthi ngeke baze bayejele. Amemeza umzane ngemuva athi nje hawu sasincane ke bo lesigwebo sabo labo bebedeserve ukuthi nje baboshwe. So guys, that's the end of episode 3. See you on the next one. Bye.